kubera urukundo yaramuburiye yamuburiye ko agira apfe yamuburiye amubwiriye nka kuriya twabonye Sumayire na Pasuma bafashe inkota yego bandanye utubwira yaramuburiye rero amubwira ati reka basize duhere kuri buntu aho rero tuzobivugira umugabo aho kantu reka tuvuge kuri buntu uwo mugani wo bucingunge reka tuvuge kuri buntu urabona abana bucingunge ukaturirimbire kandi dusubire kuri buntu na leta ibintu birimo kudufasha neza umutekano na burya Imana yambwiye ati amasengesho yanjye ntiyantunze utunze n'amasengesho akanyoni nta kindi gutunze n'amasengesho iyi Imana ko jonje byati ntiwasana ibyo kurya birahari bavuze ngo witwa Rufunde irindi bavuze ngo ni Rufunde irindi se n'umuno rupfu n'umuno none ndari kwisi aba kwiriga amazina yawe y'ukuri ni amazina yawe y'ukuri ni abakera bambonye banzi nitwa kera banyita Kavura ati umuvubyi w'imvura yakoreye mu gashikanwa hacyakurikiye oya amazina yawe y'ukuri ayanditse kuri karangamuntu ni Kavura ati ni Kavura ati nzi mushyirahamwe sangwe barampaye impene zirarondoka ubu urazifise rero n'ubu baranyizeye n'ubu ku munsi iwanjye abaganga barahari baguma bavuga bati abaganga bageze ukuntu uruhongore rwanjye kubera sangwe none we hari akagenegene ntumbone gutya ngo wibaze ko ndi umukene genda tunze uratunze none ko muno menga aka n'akazi kerekeye ka misi yose uvuye ku kazi k'inkima izo ni inkima uvanye ku kazi ko muzee nigeze kwiyereka yambaye karuvati ryo n'urwa Kongo oya aka kantu nako kari mu gahanga nako nakishaka itangazo ryerekana yuko uno munsi ikinzi ku mupira uno munsi ariko akina nde nabi ikinzo nande Nakayanza oya ashaho uri heza uno munsi ni message nande message ngozi nande ibyo umupira biragoye je ndiko ndaraba Kayanza ukinzi kuri ubu nizo uriko araba wewe ku mupira awe nizo wikundiye wewe mbega mu nkino ni uyuhe umugwi ukunda ufana wewe yewe je ndakunda umugwi cyane cyane wa Rukinzo kubera barawurwekuye gayo kabona Kayanza kabarore ukunda Rukinzo ni yahe yaforumwe na message ni bituma yego ni yahe Rukinzo niyo mu ntara yahe yadumire urabe neza uhiyumvira bahatora ukamwanzira kayitumira jinkwa ku buntu none wowe hari akagenegene urazi kuririmba urazi gutamba uzi kugiriye yenzi gutebura no gutita urazi gutita mu gitito abana bari ngaha ni benshi ubabwira igitito twumbi harabaye myaka harabaye imbwa n'imbeba bavuka imbwa bandaje nafise n'utundi tugeneke two bakeye yego kavuge twumva umugani wa Kingunge Kingunge we Kingunge Mariza niki na Mariza niki we na Mariza Kingunge ngwino witwe Kingunge ngwino na Mariza witwa nande na Mariza witwa nande we na Mariza Kingunga bawutubaso Kingunge nibo bakwita cyabe Kingunge na Mariza ninze na Mariza reka nifuke na Mariza reka nirebe n'udukono munani iduga nayo
aho gatito rero aho gatito rero kavuga iki mu majambo make gasigura iki kubera yuko murimo kutuvugisha turababwira ukuntu byagenze ariko no mu kindi kintu ukuntu byakomeye ako gatito n'agatito none Bucingunge yari inde yagira iki Bucingunge yari umuhungu w'umwami yabyawe ku Isunzu mugabo mushiki we yaramukunda cyane mushiki wa Bucingunge yitwa na Mariza aramuburira nk'uko nkaje nk'umundi kano kanya nyuma kiri kumwumba mushiki wacu mu filime nziza bavuga ati nyabona dore Mariza hanyuma kubera urukundo aramuburira yamuburiye ko agira apfe yamuburiye amubwiriye nko kuya twabonye Sumayire na Pasuma bafashe inkota yego bandaye utubwira yaramuburiye rero amubwira ati reka basize duhere kuri buntu aho rero tuzobivugira mugabo aho kantu reka tuvuge kuri buntu uwo mugani wa Bucingunge urumva ko tuvuge kuri buntu urabona abana Bucingunge ukaturirimbira kandi dusubira kuri buntu la leta ibintu birimo kudufasha neza umutekano na mujya